Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado kayo kadiasan kayo nga agkapi, tatang? Sa aray, mayla anak kao. Agawid akaon. Nasapa pa yung tatang? Agawid akaon sakbay paya sumangpag tinalaing nga asawam. Aging ga ka di itakat kagurayo ti asawak, tatang? Ay nawao, saan ka dayan ay magakken ka? Ajak kayat ti manugang agtatakaw? Nagbalbaliwan ni Jojo, tatang. Ay, awan lat amaw anak kao. Awan mo ti makita ka pa nagbalbaliw ken kwa na. Sa dino tinagkapwam si ka Jojo? Di talaeng may labag. Ay nawaw, sa dino adita? Di mo ibaga nga damanan inaramid mo akalukwan? Si kakit di mat bakit. Kalukwan na tagos ay. Apay nga rod akas tatilangam. Sapay, adda sugat itirupa kan tumang mo. Naan ano day ta? Kwa. Ibagam tipod no, tano saan maturog kay Jarwar. Relax ka di lang, bakit? Agtugaw ka na mga ta. Ada ginatang ko nga pagsangwan ta. Ang pudno ka man kanyak, Jojo. Ada samot man ang biniktimam. Di ka nagsaludsod. Agtugaw ka kideng ta pagsangwan ta tilitsyon manok aginatang kaon. Sa dinaw ti naggapan nila kay mo di kalman. Mayla anak. Day tatijak am mo, tatang. Nakita ti sugat iti rupa ken tumeng na iti limabas iti paraangan mi iti kalman. Di namat nga ron ibagano nakaalaan na iti sugat na, tatang. Komporminto met nga may ti papapanan na. Nalabait nga damanan ti kalukwan nga naramid na. Di kay kumaagsaw akas ta, tatang. Di mo kanunungan ti kalukwan ti agtatakaw nga asawa manakaw. Agbalbaliw to ka di, tatang. Mas dawak metken ka, ta maanusam ti kasta klase ti asawa. Lusyak ay jak kaya ti manugang akasta. Mangibabain. Ay nawaw, apay analiday ka anagawid, Carlos lakay. Ada parikot, Susana bakit? Ha? Anya day chay? Nagsayanan ti taraken ta kaldeng. Anya? Inulit-ulit ko abinilang itay talaga kurang. Ay na, amangan mat no adalaang di ta igid-igid lakay. Nga ta, bakit? Makita tayon tulat ta ka day. Saan na nga ta tinakaw? Amangan kit dinuin lako nagaya mo ni Jacinto. Wano amangan no pinartitan. Diyan na dramag ko, mapukpukaw ti kaldingyaw, Carlos. Saan pa ya sigurado na nasita ang atapag at tinakaw dan? Ay nawaw, sayang mait. Sapay duha ti mapukpukaw na na. Ay ti kulay ti kaldingyaw, mapukpukaw. Brown na na. Aguray ka. Dagat nakita ka kalding aguyod-guyod ni Jojo, di napalabas sa lawas. Anya? Brown madlaan ti kulor na. No kasta, talaga tinakaw na ti kalding may na na. Ay,
Sana ka sigurado no ni Jojo tinang takaw. Ngam sigurado ak nga iso di nakita nga daguyod-guyod na akaldeng. Kung nagtumot nga minkin ka, Susana, bakit? Talaga tinakaw na ti kalding ta. Asino nga itinang takaw? Ni Jojo tiyang tatakaw, bakit? At daw witness ka. Ha? Asino ti witness mo, Carlos? Ni Nanasita. Nakita na ni Jojo nga daguyod-guyod na kaldeng, hindi napalabas sa lawas. Anya? Dahil tatipod no, bakit? Ang saan tayo mat-asigurado no ti kalding taday chay lakay? No siyak. Sigurado ako nga iso tinang takaw iti kalding ta. Umanayon, tinaibaga kanyak ni Nanasita. Ay, di ka agdardarasudos lakay. Di ka agpabasol no kurang ti ebidensyam. Kaslao kailangan ka. Ore mapukpukaw ti dua kalding ta. Saan akas talakay? Kaya't kulaang ti makasigurado. Kasaritak pa'y nga umuna ni Mayla. Sigurado ang matulungan na ta. Anya ti kuram sita. Mapukpukaw ti kalding la Carlos ken kapitana. Wen, bukto. Kat amangan no ti manugang mau ti nagsakaw. Ay lawaw, ada ka di pamanak na kiyaw. Nakita nga daguyod-guyod na akaldeng idi na minsan. Awan ti taraken da akaldeng, saan ka day? Naglukon na siya tao. Talaga siguro wasaanan ngagnakam. Kasaritam tuman di manugang mo. Amangan no ibaga na ti pudnuken ka. Sapay nalaing na siya ngaglibak. Ada ak ma-witness no bilang. Kasaritak daw ni Mayla. Isuntulatan ti mangibaga kanila kay na. Ay, narigatay. Sigurado aguraan na kimanugang kaw no agsauak. Sapay san kami mo't nga okay iti day siya adyo diyaw. Diyaman nga min amaw ka ni Mayla. Isu pala ang matinakiasawaan na. Ada ka na ni Jojo, Mayla, anak ka. Ada na panan na tatang. Apay ka di? Nadamag mo ka din ti may papaniti kalding na kapitana ama pukpukaw. Kalding? Nilakay mo ka no, ti nakita ni Sita nga da kalding aguyod-guyod na. Anya? Kasaritam tao ti asawa. Nagluko na ti tao. Kalding pala ang matnakapitan at pinuntiryan Ay, agsagana day dyan, Jojo kanyak. Talaga nakababa, hindi kas tangar aramidan na. Kung nagtumot nga may na sinaamid ay, ang di nakmat pangpangag. Nagkarimat kanyak ngagbalbaliw, tatang. Kahit itangay, adda ka day nagbaliwan na. Istoryaan nyo man kanyak no anya tinakita yun, Nanasita. Ay, nilakay mo, Mayla. Nakita nga daguyod-guyod na akaldeng, hindi napalabas nga aldaw. Saan nga nga isuday dya, iti kalding da kapitana mapukpukaw? Sigurado kayo kadi ani Jojo nga asawak tinakita yun, Nana? Ay, uwan. Sigurado ak nga iso tinakitak. Ay nawaw. Isumat lagayam nga adda sugat iti rupa ken tumeng na idi na minsan anagawid. Ay narigat at talaga no kasta di asawa. Adda gumura ni tatang ken kuana iti kastangar aramiden na. Ay mawatak mo ni tatang mo, Mayla. Ay uray sakmat. Yak magkayat ti manugang agtatakaw. Naimbaglangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Mayla. Saanan ang masapol ang mapanak iti ayan nyo? Ada ka di ibagayo, kapitana? Wan,
Maipapan iti dakas nga aramid nila kay mo. Pasensya kayo na, Kapitana. Jak amo ti may papaniti day tabanag. Saan ko pa'y nakasarita nila kay ko? Mano ka di ngaminan akalding yun, ti mapukpukaw, Kapitana? Dua akaldeng, Mayla. Agparikot nga rod nila kay ko. Plano na ngamin nga ilako day di akalding ita a Disyembre. Inununaan damatan. Kasaritak to nila kay ko, Kapitana. Numan pa'y tapod no nga iso tinagtakaw. Siyak ti mismo amang itulod kan kwa na ija barangay hall. Agyaman naklaunay, Mayla. Awan na nyaman na, Kapitana. Saan ko akanunungan ti kasta nga aramid ti asawa? Kumusta nga, Susana Bakay? Nakasaritam ni Mayla. Wan, nasalaw ko di tadalan itay lakay. Anya nga, iti kunana. Saan nakanupay ang nakasarita nila kay na? Kasanong arudan na itangay. Lungit amutan ay iti kalding at tinakaw na iya ajujaw. Di ka kadi madanagan lakay. Mayatmat ni Mayla at tumulong. Sa bagay, damot ket din ninanasita a witness tayaw. Nga oray ilibak ni Jojo ti aramid na. Naimbag mo't tanagawid kan si ka Jojo. Ay nawaw, anom na ita 2x2 bakay? Agtugaw ka! Ay nawaw, aping kami na ya. Agtugaw ka! Tapag saritaan tati may papan iti kalukwan nga inaramid mo. Anya kalakit di mo tan bakay? Agtugaw ka no, di mo kayat nga agdisto to'y 2x2 kan ka. Unang, agtugaw akon. Pudno ka di asikatin ang takaw iti kalding na Kapitana, ha? No kasta, kalding gayam da Kapitana ray jay. Apay adi ka sumungbat? Ay, awan amok dita bakay. Anok kumati kalding da ngay. Adda nakakita kan ka. Asino may? Ni Nanasita, ti ko na kanyak, adda guyod-guyod mo akalding idi na palabas alawas. Patpatsimot ni Nanasita kit bakit na jay. Nakapsuta yun ti panagkita na jay bakit. Aniya nga, iti ko na ni Julia o may anak ka o. Imbaga anak ka na, iti pudnokin ka. Ilibak na nga rod tatang. Saan ka nung nga iso tinagtakaw iti kalding da Kapitana? Amuyo pa iti kunana. Nakapsut ka no ti mata ni Nanasita. Amangan no ipagarup na lang an ni Jojo tay nakita na nga oray saan mat. Uy, nabakitan ni Sita. Agam napigsalat tamad iti mata na. Day tamat ti paglaingan ni Jojo tatang. Ti aglibak. Apay nga may nga awan manaknakam na yata. Binulan samat nga iso ti isyaw dito'y barangay tayaw. Katwan matatang. Binulan nga iso ti tapuan dito'y lugar tayo no may papan iti kalukwan. Siyak pa yan ti mababain kadag iti kabarangayan tayo. Ang basol mo matlaan. Iti kadaw tinagdaton kan ka ijay. Isupay lang matipinilay. Kumusta nga ay Mayla? Nakasaritam ka din ti asawam? Wen Kapitana. Nasaya at matno kasta. Kat, nagpudno ka din? Saan pa'y nga rod Kapitana? Saan ka nung nga iso tinagtakaw? Amuna ka din nga da nakakitakin kwa na? Inbagak mat. Tisungbat na. Bakutan ka no ni Nanasita. Nakapsutan ti panagkita na. Iso adakkel ti posibilidad na asan ni Jojo tinakita na. No kasta, marigatan tayo nga rod amang sapul iti agtatakaw. Aramidan tayo ti amin. Tapno maduktalan tayo ti pudno Kapitana. Rumbang lang nga agsungbat. No asino man dayta nga agtatakaw. Mabiit man lang, Mayla. Ada na patag nga ibagakan ka. Anya dayta Nanasita. Ada na tibker nga ebidensya tayo. Ay nawaw, saan kayo maawatan Nanasita? Ay amom ni Alex. Wen, apay ni Alex, Nana?
Adakin ko na ti ebidensya, anila kay mo dinagtakaw, iti kalding da kapitana. No kasta, nas ka na makasaritak ni Alex. Awan, mapan ka iti ayan na. Adakin ko na ti video, kanladawan amang ipanagnag apudno ti bagbagak. Agyaman naklaunay nana, itangad dan ebidensya, saanan ang makapaglibak pa'y dayjay at Jojo. Mamin, ano ka di nga ibagakkan ka? Asa na sakti ng takaw iti kalding da kapitana? Bakit? Nangalaam nga ron iti sugat iti rupa kung tumang mo idi na minsan anagawid ka. Saan nga agbala ni Nana Sita? Kan napigsapay laang ti panagkita dayjay. Ay nawaw, bakit ang radya ko naklangarudan? Mga may pagarup na lang nga sakti nakita na nga orisaan mo. Saan laang ani Nana Sita ti witness iti naramid mo? Ha? Adda ni Alex amang ipanagnag apudno ti bagbagan ni Nana Sita. Apay ngamin aya, apat patyam na kita at tao, bakit? Adda video kan ladawan nga impakita na kanya. Kaya't mo ka di makita, ha? No nakapaglibak ka idi, tabakitan ni Nana Sita witness. Saan kan makapaglibak ita, taaddan video lakay. Tumakder kan, tama pantay ti ayan da kapitana, itamat laang. Jakmat amma kalding gayam da kapitana dayjay, bakit? Kalding man da kapitana, wano saan, kamalilat na tinaramid mo. Ala, agawa am ti tumakder dita. Pang-asim ta, i-delete mo dahil ta video, bakit? Ay saan? Ebidensya da ito'y, tapno saan ka makapaglibak. Ipalubos mo ka day, may babain ti asawam. No iso ti pagnak ma'am, apay kit din asaan? Pang-asim ka di, bakit? Tumakder ka dita, wano, awagak ni kapitana, taumay da kasukunan dito'y balay. Anya nga, itilang sasaritaan nyo ka na kapitana, may anak ka. Imbaglaangan ata nagpaariglo da, tatang. Lukas ta, ada bayadan yaw. Bayadan mo't ni Jojo, ah. Bayadan na, ti kalding at tinakaw na. Una yun, dahil sa manugang. Awan samot ang tinasayar nga aramid na. Pasig mo't apakaibabainan ti pamilya tayaw. Awan nga ron, tatang. Luapay nga men nga iso ti pinilim. Anya nga ita, sakit ti ulo mo't ti ipapainakin ka. Shhh! Tangiwat yu, tatang. Amangan numangag ni Jojo. Ad-adda nga umadayo tirik na nakada kayo no kastalaang. Oray, basol na matlaang. Yak kaya ti manugang agtatakaw kunak langaruray. Oh, apaya kasta tilangam Jojo. Gusto ni tatang, bakit? No kasta, nangag mo ti saritaan mi ka ni tatang. Uy, basol ko matlaang. Basol ko, no apay nga dayo tirik na ni tatang mo kanya. Kasjay talaga ni tatang, no dakas ti aramid mo. Prangka da dya tao lakay. Aglalo ita, tadamanin inaramid mo, apakay babay ng ti pamilya tayo. Ikarik ba kay agbalbaliw akon? Itikas ka, saan nakakaguran ni tatang mo? Rumbang laang nga ipanagnak mo, apod no ang nagbalbaliw kan. Tano saan? Sinaan ka na talaga. Aramidag ti amin, tapno sana mapasamak dahil ta, bakit? Manipon ita, isardang ko ti pa nagtaktakaw ko. Promise, bakit? Ay kat aramidam di ka agpatingga iti sa ulaang. Ay nawaw! Liklikam ti dakas nga aramid, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Iti kasta, maragsakan met ti katugangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.